tasi ia mamana tua ai ma fe mai ia ma fa manuia le au fainga luenga ma le pulenga foi ale si fonga o Samoa whaftai te talo whaftai lau tau tāpua inga elenga tuina o ina tau o lo o tausia mauta malawa ma fale o tangata mātutua ia nisi foi o lo whata o tulia i mauta ngase ia ono o apusia o tau whanga ia o le tatalo i pa iatu le tua ma ona au wha mawhanawhana ma ona au wha malolo e na ia vave ai o na toe maua le malos ia ma toe fo i tua e whinoa ma mafuta pea ma ainga ia ma whaile tautua pe o na masini ai tautua lotu tautua ainga tautua le nuu ma le i tu malo ia ma ngaruanga fo i ale tangata la tau ia ma ono to mai banga va ua te tofi ai ua tautua ai ia tangata la tele pa malo atu le au fai pisinisi o Samoa ele mwhai o ngalo tau wa to tele i la tau o ainga foi ua whaatino o la tau a la tau pisinisi matinae o lo tautua ai ia Samoa lo alala mapapa au i so se a ai ele ngatele ai au kilani nei o Tara, Mangele, Fasolo atu i Otahuhu, Avondale, Henderson, ia e oa i la loi Wellington, whai whale ainga o ainga, whai i atinae, aisi, ia, e sulu i aile atunu, i wani, ma gato le wha ma lo, e sire, i ni tau, tō lau wina, i a lau tau ma au, ma lau tau, lau tau tua i le atunu, o nisi o meo whale ainga, ia o nisi foi o fale sui o nisi ia o le au suatusi o nisi o lo ia o nisi foi ia o meo ua fai a latou private clinics for ma i mai latou mana ia le ma fai lava ona whaangaruina o tou ngaruenga lei ia mautou watinae o lo mawhai ona tautua ai ia le atunu Fatalofa mo folofa ia te oe, whawhilo i fo i ia te oe, pe a whai folo tauno mai i lau whanua, ma ele o au kilani nei. Ia, ma lea tunu unei o Aotearoa, wa avea ma ainga lona lua o Samoa. Ma alo le soifo manuia, alo fo i le langi ma, alo i lau tau whainga malanga, lau tau lato i le taima, le lato i le ala, ia, po le lato fo i le ea. Ia, alo le malanga manuia, fa moe yo la mo se fi lo inga lelei ma le matungo fi ma le fi mana yo to a inga ni se fo i o lo malanga mai ona le fi ma futatu i pe au fa ma vai o saudinga fa le ainga ia po to saudinga fo i o fa le la wasinga onisi wa vala au yele tua o e foi o lo ofitia i leo pogisa o no le vala au ma le asisi mai o le tātou ma taisiri langi i le malanga al maliu ma le oti ia vea foi le nei a vandoa ia ma mori e tuai wha ma whanwhananga ma wha mai senga ia maua le ma whanwhana ma le fifia ma toa fi le mo ia le pa i atu o le nganga pa ia te o tau ia manino e foi ma mala malama i le atu o le wha au le tanga o le tua na te au mai o le tua fo'i na te AVS ia mauai le lotu tele ia ma whapena fo'i o na tātou fe wha mawhana whanai ia tātou uso ma tua whawhine ua maua le lau whonga pa u ma le loi mata malingi ma le loto whaavavau o le wala au a le tua whamalo i whaia onga ma utou Faiva fo'i ia me se fo'i la tu o loo o lo o tofia i ngā ruenga o avea ma li malu o le malo to tele ia le aso fo i tae au o le tātou polkalame masani le nā ia ma le fionga le li satini fo i tala noi na e fo i ma tā upu o lea a fianga o oe ma le tu la fono ia pa malo i tamaiti ua tu o le aunga le nei aso o fo i ai le lunch la tau ia ma ka fasi isi ka maiki ma le usus ka i le whai aonga e maua o le teimi o le launga tongi tātou se e atu i le mamalu o le atu nuu ma i la tau e fia tele
e lango mai le tātou polokalame mo mai lunga e whaika kalama kari e o a fo i le au palau wale me lau whai upsa me le au a mio pa e invite tu mautou mutalia ina o mo autou e lunga le tātou polokalame e pule a oi e po au kala e whai ia e le mangeso e ia le a taua la tau ia na pawale mea ia tā ua le savali ma ia malie e lau whafonga anga inda ia mawhai o na manino ele mato le vai mawhai e lau whai unga ia malo tamaiti mo le ngā ruenga fo i sa whai ma o wina aise mea fau i to tonu o lau vasenga ma lea onga i le nei aso patalofa ia tautou lau whai ngā ruenga tatofi lea tua o e tausi mata ngā ruenga wha pēnā fo ia i la tau o lea ua malolo man malolo pensiona ia le tama whaife au sato ina ia wha pēnā fo ia le whalitua o lea ua mapu mai i mauta ina ua mai a le tele o tausanga sa ta se ai le ngā ruenga ia o le tau waswaswina o le ipovai o le ola mo le soifua wha le nganga o le tunu e le la manatua o le tātou whawai le tua Samoa o mea matautia ia e tula i mai e matautia lava talanoa ia tuspa ia talanoa i le suafa mamalu o le atua talanoa i le ami o tonu a le atua ai o le matua i wha le tonu lava o me whaia le tangata ai sea langa whai o tātou o le tātou te ola i le lalulangi nei e weana o tātou o tangata o le langi o wa tātou masani le nātura o mea i le whaia o mea o tātou milo ai i le lalulangi nei Apia fōringa, tō tālo whātu, le ua mua mea Maria le sina, ta vai tālo whalawa. Wapena mai, watching you severe from Sydney, Australia. Yeah, wapena fui le sunga ya e moni Samuelu, wapena fui Marcelina Brown, Inosia Fatubiti, wapena fui Leah and Michaele Schuster, tālo whalawa. Carl Robert Warren, malolil se fuamria, Appeline Masua, talofa malole se fuamria, ya vapena fo I cap faso, o le sunga faftai amosa, malol sunga faftai, tane I mua mai la vai lunga le tato apia falling ai. But se foi lunga le tato YouTube channel, o isi upenga ta fai langi, ya epe on le Twitter, Instagram, o le SpaceX, ia le na, o le X na le whaingoa I le ingo, o le atali I o le tangata milionea vo le ana whatau ina a tō le palota Amerika ina ia man malo ia Donald Trump, le atali I lao Elon Musk, ingo ia X, ia le na, a talo whatua ia toi, toi fo me lala utale le fina nga le watu la I nei tonu o le atukuki po o Rarotonga o le wa sava vali tangata ea mawhaia la tu solo te I le auana maanga I atu I o le maoto le pale mene mawhaia atu I le lato pale mia fau lewa I le sunga a Mark Brown ina ia whaia se tu la fono e wha la wiloa ai ia le atu kuki ia ma Rarotonga. O le atu nuu e whaavae I le atua. Ma o le atu nuu fo I e whaavae. Ia o onga whaakirisiano. E o tō vai. E pei o tātou lava na mua ia I le nā whaavae. Ia ai whapena fo ia le atu motu o tonga. Mantua foi la o tonga, ia, le ana o lua I tau nuu lava I le kale sia me tisi, ia ne wesele, ia a o tātou, ia na tau nuu mai ia ne William, ia, whapena fo I maisi whaife au o isi tapo inga, a o lea la ua mai nei tangata tukuki, whai mai, e ta tau, ana pui a le whawae o le tukuki, wa leo ato nei leo no sful tau sanga talu na la tau tuto tas.
me le fe se lau fitu sul ma lima mantua Samoa o le lua ia tu motu wa le o le Pasifika i le larolangi na tutotas a maua lo na tutotasi ina ua finangalo malie fatasi ai peletania maniu sila o le atu oe e te alu oe e va ai lo ainga ma tausi fa le lo ainga a o le leitanga to lo ainga ina ia tula i mai ai ni te i le la tau te fa tau teia le malo lava ia o Samoa ya wale mele na le ona tu fasili pe le mafau ya le mele o lo tula i mai il te mi nei le la o tu ia la lo tonga o le sa folinga mai sa file mu lava i le la tau va fa mamulu atu e New Zealand le afif se lau features for my limba ina ia self-government, the self-realization of being independent and becoming a sovereign country. Le ima se mea na fo i na afia ai le tua ma a o onga whakerisiano. Lea la ua mai ia lalutonga. E fina wina le parlemene. Fause tu la fono. Fause tu la fono. Ina ia atangi ai. Wata oto le whavae o Rarotonga po le Cook Island. Ua whavae i talitonunga whakerisiano. Ia, ma le talitonunga i le atua. Ma ia pui ai le whavae lea. Ina ia mawhai ai o na maua le sao le tonga ma le ai ata tau o tangata. Ina ia pule le tangata i lana e kalesia o lana tāpua inga. O whea tāpua i ai. O ai e tāpua i ai. Whape i o na whatino lana tāpua inga. O tau sisile. E au kau whakua la rukonga. O ko ke whaia ngā mea. I se o ko vai de meu hongi i Samoa. On ko ngofu au ko ai tap wa i awa o me mo e New Zealand o me na le batu ya te uto. E ui ala le la ufa mai o amata na matua ma faufunga o tai o la tukuki. Ma fai mai eloa. Le ai awa o le whenga na fai la fim se lau a lua femalatas. E watu malawa tus folau o New Zealand e whewa iai i tangata. Tangata atu kuki. E lei fo isa lato sitseni atu kuki na o sitseni New Zealand. Sitseni New Zealand uma, folau, ma whewa i ile tus folau New Zealand. Ma whape na foi. Ona lato whaonga ina, the New Zealand government and countries currency le tupe New Zealand. Alela o whawila le konga le ai. Walawa ngā kau whawilea. Ona, o le talitonunga o New Zealand sai ai, i le whengainga le nao le lua whemaletas. Tu watu la au tau, pe o le mea fo le ala ngā upu le whaine e tātou mo tō ina. E tongi le moa, ai uu le afa. Ia lai ta oto mai u whaitau la lutonga le lato whawai. Ma le puipuinga le puipui e tātou wai ata tau. We have the right to freedom of religion and freedom of worship. Ia ai whamaidu sila, mātou te li tāo fia lava o tau le nā mea. Mātou te li tāo fia lava o tau le nā. A o le oso la le oso i whapopa ia le atunu umale malo o le Cook Island. Whamai ia whaise tu la fono o lona winga. A ia iai foi masis tu la fono e pui ai. Lalotonga, mataliaina, ia meo e kalesia, matalitonunga, matapua inga lau o iei le teimile nei. Na ia tau fiai nisi tangata e watu whatutu ni a lato lotu ese mai. I e kalesia matapua inga ua iai nei I te tonu a Rarotonga. Ia Samoa ia. Ia. E o le iei le tu la fono. Pui e tato wa ia tau.
o ai tātou te tāpua i ai. E whape i na whailau tāpua inga. E te tōtuli, e te tātia, e te talianga. Pe ke whao. Le ala e whailau tāpua inga. Ia pe o isi tāpua inga tō te vai atu e whekisi il wholoa. Ia o whekisi i la au. Whekisi i meo walls ma pāpui pui. Ia o isi o tāti tiera. O isi o sisiva. Ma whe ei ma whetangisi. Ese ngale nā o le whainga o le tāpua inga. A o ai lai tāpua i ai. Ai whapei I o na whātina o le tāpua inga. Ia au mai o manatua e lole tala I stoi ino vau. Voile. Wa whe mai a le fionga I le li fo mai ma le li Professor Dr. Tofa Namula Ulu. Tavana. O le lato nuu. E ese le matango fie I sai pipi mawhanga. Nai lo seisi anu o Samoa. Ia, tātou tali tonu uma a o mai fo ia te oefa me o lau nu o fea. E te tali tonu o lau nu o le nu sili o na au le leima matango fie. Whai mai lo mara sau noanga Dr. Tavana. E tasi ala tangata na lau I loa I le latou nu o yaso ia. Na o si tama o vau. Ia leo ua whai ilangi le fo lau ngā vau. Oi lo ume tangata. Le wako ai loa koe foi. O I sei pipi e sa oi vau. Ia wau manatua I lo le tala maali e foi lea. I le usu mai o tina e to lua. I le taia. O nofo atu vau I le maketi funga le I pia. Ia. Wai mai lo ma le tala. Lesi le tina e lesi tina tau. Tau ia vau e whai sau kau ke o le loku. Ke le lola po where loku ngā o iai. Au sel mea I ngā ele kaulanga ia pia. Ia atu lo. Ia atu o le lotu. Ia e tumu. E tāle whaili. E si siva ma pepese. A o le tangata sili a la pe o lana show lai whai. O le whai whiau. E aluwa pinga I di mo le whai whiau. Ma pese. Ma taimi le pese. La me toa whai ala lana whaafianga ma pese peo e vai le show, wale le elevisi le whai. Ai pingi le sa. Ia, e ese le nā tāpua inga. Ia, o tātou loa, ma mate ia, o tāpua I le atua. O le awala la, o le whaatino I le tāpua inga. O le pese ma siva, ma si ilima. Tā wawale ma tā whiwhiri solo I lunga o le wholoa. Ia, whapena la le wingo lau tala. The way you worship. How is it done? Ia o atuloa ia whaasanga mai lo le whaiwhe au o sui le leo le whaiwhe au. Sui le musika a o se siva lo ma whetangisi tangata. Mai atu, ia wa pei fole le walue mai e mawao, ma pei siva mai, le I umia, ai vai atu. Wa matua malingi loi mata o vau. Wa tangi tautala vau. Ia o atu loi ai. Latu lo lesi lo matua, fa mai lo matua, lesi lo matua mai. Woi kala u fai. Fa fetai. Wa ulu fia. Vau I le anganga po ia. Peia o te lo, wala ngona e vau se mea. Ia o atu ale o lo matua. Ia i fusi mai maopo mai. Ia lai tang ia vau ma kan kaukala mai ia I malingi loi mata. U whaapele manavo o vau. Ia, whai atu lole silo matua iai. Ui tano whai, wai la ngona se mea, wai la ngona le anganga. Whari mai loa vau i. Se mai io, e wha more au, me I koutou le te. Ia le mea la wala ngona e vau. O foi wha manatu mai. E Dr. Tavana ia te au. Ia le au le leo la tau no u sei pipi. Na pauna o tangata. Na famous ai sei pipi le tele o tau sanga o mawai. Ia o si uso ia vau. Ia le na. Ia, e te me wela ngonga. Toe 2 minuto ona tā leo lei tū lai lima.
Io kala wika koukali e ma tātou a matai wha pēna. Ia, e mau aile fia i le manawa o ngā ruenga ma le ngā ngai Faiva. Ia ma le anga i atu i le auala. E na ia malutia lau tau soifua o tala tātou tali e ai o musika. Ma pespesenga o whaafifianga su i fifiloi. Ina ia whaala i o mata i lunga le auala. Tau nu umara saunga le mu. Ia, wha pēna fōi. O na pui atu o tau i le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au siri naki. Boni
Whawhiwhianga mai na uso ia ana seto whale moe o lo ua nofo mau nei Australia ia lea fo i ale i whawhiwhia whatalo whatu ia toe le uso ana seto ma le wharetua ia le nofo alo ma le ai ngari whawtai i musika o lo mwhai e te nofo mamau mai o ia me se fo i tama whanau uma le tunu o lātou Faiva ia o le whawhiwhia po whea lalulangi o lo iai ia au ta ua fo i nei au nanga ma nei tautua ale si u fofonga o Samoa mwhai na pu e nai a utou musika. Ia matoi whaasala watu e whawhiwhi ai le atunu. O te vaesina whanene, talo whalava malol sa i whamunuia, Lea and Mikael Schuster. Whamai, ora wari e o i le a fo i le taulangi i le meo le taulangi ia mamalu o le whongwhtalai ma le sui whongwhtalai a rele i maua. Whamai kala lea ma Mikael Schuster. Pea o langonga e rau ri inga se mea peo mele nga langonga e vau. Ina sia whatumiti. Whamai inga o whalonga fo le story le na. Talo whae. Ina sia whatalo whatu ia te oe malau tau a inga i California. O le tōwhile a whala. Whale Ofa kitonga va ai tuitea Falaniko Smith ka i umi fo ile ngosi o kofinge o fale ofa kitonga malolo se fo munria ya faftai fo ile mafuta mai le tato por kalame o seni tafu malolo se fo munria tato se atu la to yolo mai mo mai pakuranga malofa Grace Towers watching you from Pakuranga Height. Whatalo whatu Grace, alole soifo manuia, seni tafu, ino sia whatumiti, ea, wapea fo i lo tua fine. Po e aingari i a e male malo leu tele so alo. Lo mai mo mai Brisbane, mo lo manuia o le tua fine, ea, wapena fo i le tua fine, ea, so alo whapale maleu, ia male sunga le dia kopo ia yopu famu moe la mowolo lo malosi ma uto uma ina tato te feido i le pau fa mabai ia masauninga fa le ainga ia fa pena fo i toe sauninga ma le fale la wosinga o le tu o le malo le sunga le tule epa po le usui o le fono i le tato uso ma le tuanga ne pele ia e male malo misi pusi paito ma le ifi patu leu tele so alo aingari. Ya, loto tele le tātou ainga. Ya, ma muli atu i fo ilo whaanga ma le wha mawhanawhananga, ma le wha meisenga, ya te o tō uma o tātou ainga. O tū masala lau i le ngata i Samoa lava ia ma tuila ma manua ya wha pena fo i New Zealand Australia, Hawaii, Amerika. Ia manisi vaenga o le tātou ainga le atu Asia ma le atu Europa. O lo o ngā lulu e ai. Ia tātou on sai. Ma whapale pale. O le atua. O ia e ona le mala au. E le o se mea pule ai i tātou. Ai ona o le misi o le tātou uso ma lo tautua ngane. I ona o winga mali. O winga whaingata. O winga ma ale ale. E le aise te ngata na te mata ia ina. Ia, talo whai. Ai to o telefo i te ngata. Ma le mamalu le atunu lātou te manatua. Awai le sisi e fiu la vale a mispusi. O kari e lua lava. Upu a kari patatu lo mara te ngata. Ya al mali fo wal tanga te tonu le nei le matu so mali le nei a o fo ina tu le to ma fo ia fa la le matu ainga o le matu mali fa i le masau le launga a o le leo tele le mana o mia se me se microphone a o le toa fo i le loto ele isi si para ai cats ia pussy cat e tele ngo matu te vala winai a o le ngo le nei o le tau le lea o le taule le a sailona manaba ia le ngafo le ainga le ia o le patu misipusi o le matai a misipusi o le paito maleifi misipusi o le soalo misipusi ia o le ngoa e ola
Yo. Ya fa mai a mispusi. O to fa nga le nga ngo mispusi ka ke le manga o. Fa ngo lo tu la e popo lo wa e mal malo. Talo fai le uso pele le mo fai na ngalo le va tu nei se tasi foi o tu malo sa fai tono le mato nga tu to o ia le sunga tu le popo le ftelinga foi a e malo mispusi. O lo na ua fa lava le to o male ainga. A o le tangata le au moia le si ia le paolo tu. O le fionga le fonga ftelai o le sunga le pali tele li o ta eo maspa. Ai o mai fea ngai ma le tangata mali ma lona to. Alu launga uma le whaaftai tausi o le afo tali le paolo ea ma papena fo imna Faiva aloa longa. O la e tu mai ia le fionga le fonga talai le sipito. Malona to. Ai fai mai le ia upu fa ma vai ale fionga ale sunga tu le popo le telenga malo mispusi. Mai pali le nai tu o le tatu wainga. So paolo ma sa ngafa fa malu ai ia ma tamalu ai a Samoa. O fa lavalo to tatu ma vai le ma vainga. Na faia e tamapese. Ya misi luki masuliveta ko rene. O fengi ma vainga nga fai e koru ma nga misi luki sua. Ma le uso ya suliveta. Ko rene. Mai ala ma vainga. Suliveta la uo pele e le ngalo lava oe. Ave upo le ma vainga e fa umai e. Ele tangata ula le nei o kari ia langa la unga ma ia ona fa penala ia le na le tali ye ia tangata nei fo ia li ene mata tia I tai le tu malo ma le fale vai maunga ma le fale tu sama awa fo ia le si sa sempini fo ile lana au panga o le light world ile meo le masa savu o lima e alo e ola mispusi ele fatto nunga sa fai le matuta ma fai val te mile fai ele fatto nunga al matta ma matu tu le manu o le la tale longo ala tala ala vea vai ia fa longo le mai o la panga la e tu mai o le listu le manu mumua o le te il tu le manu lan moana ia e tango e whaatustusa o loua ta lii e leu si tai a te oele tama. Tā lole longo, e te le latu loi whapendei ma tau soa ma tau su e sa wala fusu. Ia e watu loi o 1-2 fasi lo matua ai fasi lava ia wai longa na matua o laua fasi lo watali. Awa nei tu ua ia se avanoa. Ia toi pupula e whae lunga. Wale la va, le pa. O le moto la le nā sa mātou uai, o le awhita vale le nā. E le mawhai na ngalo le nā mea. Mau ina fo i te ilo, i te le palai. O umana tā pena mai oe whala i le fusu ma lima, ma le whaatulanga ina, the offense, the defense, the attack, whatever. Ma ua tā pena fo ilo whatu ma le loto. Le mea le na o yei oe le tu mai o le tuliman mumu o oe o lo uatali. Wa e le usi ta ia te au lai va ai i le fasingo oe le aso le neli tebi le la kai lo malongo. E ke le alanga umar kaurisanga muamuanga ia mako mea. Ia tasi le au fusu wa asisile yei mo ta amawaiala. Tau titi le ai seisi o le au fusu. E tata umata tau. Ia e re whapela se kau whawhiwhi fo le pre me waringi. Ia e loa mai ai o ai. O songa I miki me I o mai. E ki I voi pipi I me I ki ngola wari. Ia malatu tu ainga attitude ia o mai malatu I tono le mai. Ia maari, ole matua maari. Ia le ma whaina ngalo ele nei tangata. Ele nei ia mātou uso. Ele mea la. Ele fatu ma le loto. Ao fo I tai le nu. Ia pe fai atu se tala nisi o li isa o iai. E tau ana to tali mai ia ai malmalo tu lepa. Mispusia. E kau anko e kari mai. Po
po ai lava ari sa ole sa fa I le mea o le winga ia tangata ia talo fai ia talo si ia le lofu ma le anga le le tua te iatu ia le ola ma le soifua o tatu ainga o lo tangi ma iala tatu feilua iatu iai I le malae lano ni we tapu o tota ia fa pe fo I le malae I fa le fatu ia awa ia to sauringa ma pe au fa ma vai ma le tatou malae ma le mauta I ulumaa ia ma le fanua o sa ina ia fa to fa atu ma vai atu I le fionga ia po le sunga le tule pa po le telenga fo ia fuata a male malo misi pusi paito malifi patu so alo leutele ai ngari fatalo fatu il tomaita io inosia fatumiti ma lolsi fo manuia ia fa pe fo sunga le palitele talo fa palitele la uli ngatloai alo le ngalu le yaso e mese fo ile au foi ngaluanga atoa lava le solo plastics mana tua atu I foi ia ma le fionga le ngaftasi foi maono si ale ngā ia ma le faletua ia le au pepe centenary ia ma si o tau ainga le no fa alo ma le ainga li I nai Glen Eden ma lo le ngā lue fatalo fa ia Utita moa sili talo fa lava ma lo so fo mnuia lau fionga tongia ia po lau fionga fo I tofilau lau fionga fotino le au ngā upu tō muli alo le soifu mruia watching you from Brisbane in Australia o lea o toititi tā le tolu ia tautou I Queenslandi ia alo whaftai le mafuta mai whaftai Amosa Abilene ia ma I lato malava lea o loo yeah, press the like button and share our program so you can have a good laugh. To telefoi la to ole tatou ainga ma le tatou nuu. Ia ma so se mela. Talo fai. Ia le te wala mo sino lo fai le tatou por kalame se se taimi ona toe tali atu lea. Ai to titia le sisi le se tangata ele masani ia pia mota avaiala mangiangi fangali vai lele le tongo lo tuanu fa solo I o le atu salvo fata fale fai lo na ainga ya a o mai I le motele sala fai o le mea I mispusi e lo umma tangata ai se a wafu I le o le kiki pe ia la fer wai ma le microphone I taimiu ia le na tano fai winga le usu ele me fai ona whaanga loina pone Faiva talo falava malo le soifo mduia ia whapena fo ia lave I au umi talo falava malo le soifo mduia tui Anastasia tamali I Freton alo le soifo mduia whaftai le mafuta mai ile au unanga bale tautu ala si ufonga o Samoa tātou wo e tāle pese lea alofa tuai mo oi ina ua manava ngā luenga ma ngā Gagaifo Faiva mamalu o Samoa sa utou wha sowai ile nei aso Oh yeah, yeah. Manatua so ola tama futanga telefili tau lama lama ule alofa ele ima ilo utangata ile tele ya upumatala Sama ita o ola umana mea tele iloa olo alofa fa avalea ai mai esa upu pe moni ua e musu ai
sili ailo alava ona faapupu Tele ita umaya ai ua owino waina Sui aleva ai inai winga O se tautinonga ua ele amana iaina O se etia oi aroma siliva Tama ita O ola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai upu E moni ua e musu Ai sili ailo alava ona faapupu Ai sili ailo alava ona faapupu Soy fuanga Puale poto olo ota ua ile tu sisai Mea ema vai peyo se ufiata Tama ita O ola umana mea Tele iloa Moni ua e musu Ai sili ailo alava ona faapupu Tama itai O ola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai mai esa upu Moni ua e musu Ai sili ailo alava ona faapupu Ai sili ailo alava ona faapupu Ai sili ailo alava ona faapupu
A rora soifua whaatala whātu se whaapoponga fōi ho tala fōu le radio Samoa. Tala mea tunu e mamao mo atu mai Amerika wa whaamata wane le presidente o Amerika o Donald Trump o le aono whaapopo le isi 5% o tutongi whaapopopo o tariffs i a saina pe a whaia o atu a tae awe le ave sera lātou tiute o tuuina i oloa a Amerika. Whaeroa le CNN o maketi whaava malo o mai tawina le vasanei le whaetiti o tūranga tau whaatawa inga whapea fo i oloa mai Amerika. Whai mai o loo whaia le whonutanga a Trump ma le pāremia o Israelu Netanyahu i le whare pae i le mai o na tuina fo i Amerika o le se 47% o tariffs i a Israelu. O iei fo i di poti wata wai o loo whaatulanga fo i se whonutanga a Amerika ma Iran mo le asa toa na i e pēr na whaamaniane e le minister o vai whafo le atunuu. O le whaamtaranga ma le BBC wata wai e 4% e tariffs o tuuina e saina i runga o oloha a Amerika e whaafetau i mai ai tariffs a Trump ua whai atu ilo lato o tunuu. I Peretania wa tā ofi mo le teminaile ave nātu o uta o ta avale taungu tā, mai Peretania o whenga iai ia company ngau si ta avale, ma lu i tau i le 25% o tax, ua wha o popo i le ave nane o ta avale i Amerika. O se tasi o company ngau si ta avale tele i Peretania le Jaguar Land Rover Automotive, o lato whailoa o le atau fia le ave nane o ta avale le masina le nei, ma o whailoa i se pepa o whaamtalanga mai i lato o Amerika, o se maketi tau wa tele mo lātou, ma le atau fia mo le teminei le whatau nuina le au unanga, au wha mautu nisi o lātou fuafuanga alu mamao. O whailua fo i ripoti, e le tau mate o na murimuri tai e fo i maisi company whaita avale, i le ngā yoinga ua whaia nei e le company lea, o na o haa fianga lava o le tau, ua si itia i le whatau nuina o a lātou fo i au unanga, o na o tutongi wha o popo a Trump. I Israelu, ua whaririwa le vaenga o le militeria Israelu vaenga uma o teritorio Gaza wa o lātou whaatau taieina e lata le tua oima Israelu ua avea mawhanua ua tu lafo ina. Whai maili poti o masini sua palapala wa o lātou whaaleanga toenga o whale ma whaamalepe sa i tulauni si o whale ngau si o loa ma whale sa iai lea whaai tū. Whai mai ua whai eise buffer zone e le militeria Israelu ma ua whaasa foina toi tūwa i eini tangata Palestina. E eini isi pina ngalo o whaaria o ngā yoinga nei a Israelu o soria ai tū la whono whaavau malo tau wai ata tau a tangata ma o lo tāria ise whaamtalanga mai le vaenga o le puipuinga Israelu. Pei tai whai mai usiria ma le ono a whelua sa lau whale i Gaza ua whaaleanga ina. I le Pasifika mai fiti wa yeile tamaha onga ua maliu o na ole dengue fever. Paamania mai na mtanga rengo le soifua malora i nā fiti o le ua maliu se tamaha onga le moto viti levu ma o lo whaia nei le suenga. A le amatanga o Februari na fola sia i le matanga ruenga ua whea ngai le itu i se sifo le atunu ma le pepesi ai o le a whamai. Pailo fo i le Radio New Zealand e iei fo i le isita mai titi mai Xavier College lava ua maliu fo i ai le mafua mai i le dengue fever pei tai watu inatu na mata upu i leo leo. Ua fautua ina a inga ia wha mamano o whanga o lo au mawai ma vavena sa iri peso soani pe a whaia a fia le tangata i le dengue po o nisi wha mai tali tutusa. Ma le tala mulimuli, ua whailo mai pulu o le ata aloai au ese mo le taamurisanga tai to fito le lakapi i le sairinga siampini o le laralangi e whaia i Amerika i le masina fou. I le itu pāwari o lo whaatulanga ai le pulu a, Argentina, Afrika i saute, wharani ma Peretania. O le pulu B, ua whaatulanga ane ai i a Fiji, Spain, au se tāria ma New Zealand, ai le itu pātama i tai, whaatulanga i le pulu A le awa Kanata, Japani ma Great Britain, whape New Zealand, pulu B e au fiai au se tāria, Wharani, Amerika ma Fiji. O le tausanga na te nei o le awari i mai wharani na siampini le HSBC 7s, ma le awa tamaitai au stadia na siampini le tupa tamaitai. O Challenger Series o le awhai ei Pōlani le vasanei, sa idia mai ei isi au mo le tausanga fōu le tupa wari i, whapea fōi rā maisi ta alonga e whaia fōi i Los Angeles, le au loo wha moe e anga waa mai ei nisi au i le nei fōi tausini o tele o le laka pita i to fitu. I le lalolangi i tausanga tai tasi. Tala nara radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso, o le amau fo i seisi whaapoponga le temi lava whapenei le aso a tai au,
mo le te minei manu e tele whea o mga ruenga o whenga iai ma le atunu o whaasoi fuaia. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima I watolu a mo. Se ki a Radio Samoa. Olo e whafonga le tautua ma oe le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, sulima I watolu a mo I au kilani, ma le atau sa vers, full minute. O leo wa te ai nei ia le tu la e lima. Tātou uo e wawai fwoi le pese lea fwoi mai sa ili sa avanua. Tala noa atuai I le te mai tai o ati mai le tātou whale ta amane le Henderson Cars. Senga tuai o le telo tau sanga o babai ma le rosa pa e wha anofo fine muai oe ia ai leanga o le o tau nuu ia le safo lau o le te mai tai o ati mai le whane ta vale o le Henderson Cars ia whai fo I mafonga ta mori o le pulenga ma le au whai ngā luenga e le reia so tofi o le whaatawhiti o le tele o Faiva o Samoa ia a lolo soi fu manuia ati whaafte iatu mo le teibi o wha avanoa mai ia, a fio mai ele tāporo kalamenei, a lo lava, tā lofa. Alo se fo savea ia langen mafo ia tu e lo fa pione pa fo ina tāporo kalame masa ni le nei tu rea o le aso ia o lo manuia lava mea o le lo familanga le tua I ta so ofisa nei ia masalo o manuia fo mea o mai le nai tua ta so ofisa savea. Io e seki skueli manuia mea uma, le ia se mea o wha le tonu, ya le dei aso ma le vava ia tu fo I le manei o le sulu la ia ma le anga ia tu o le ua le isi timu fo le pe e pala ai I tangata o atu I le lotoa a ea ia sa le ia wa ia pele le matango fia ma le manei o le sulu mea le la le nei aso ia o se ripote atu I tato ofisa nei ia o ana nei te na whatinui nei ia nisi fo I sign up fo I le malo la tunu unga nei o kilani ia o lo ngari lua le ofisa I le wha o mai no o application fo I le malo la tunu sa tunu na mai an nei le tai au ma nei la oli ia le wha uma ai le I tapunia ta so pata avali nei le tulai ono ia le matani lava le Henderson Cars ia so lava ia o le malu le lava le tunu o lo whapionanga I mai me aparaine la to savali. Ia la sa tai au le la tau no me ia te to ainga me la loi nepia. Tai au ia pe to a tolu a to ainga me la loi nepia. Ia ma le to lua mai Kalasititi, Christchurch. I le so tai au ia mai fo I le whaatino ala to sign up tai au ia ma to anga ia tu la rolo no fai ia o le tulanga ia tato application o lo terminate o lo malulue le totele le man le officer e tau fa uma le lashing o le o application le malo tu e fai la vasitele e fai la vasitele application tu ina mai le malo la tu ia le terminate o lo ngalulue ia na isi fo
o suma matuangani ina ia wha ona large ona whaisitelo application ina ia maua mai tali aile i o le weekend po le weekend ia ole pisi masani lava le Henderson Kasia so lava o na ia tatoa inga mai outside of Auckland ia malua nei o Kilani ia whaapea fo nei se tatoa inga lo whaapea ona wala au mamao mai lava wala au mea sadi am Samoa ia ai le o mawhai ona i se au nanga fu i lea le tatofa tāwale i mawhai ona lafo pe ship ia tāwale i le meo lo wala au mai ai ia o le tōtele lava o tatou tangata ia lo whaapea na wala au mai i whafo atu overseas ia lo o mana o mea lava ia nia latu tāwale whaatau atu i tatou tāwale ia o le tūlanga i nai le o mawhai na sipa tatou tāwale Malo, whaatai, tāu o tele a wala uti lava i atu e tau a le sfulu tasi le po tau lava le sfulu tasi le po o lo tali pea ia le wala umai o tangata le tau Facebook page ia o le tūlanga nao lo ia le au nanga le Henderson Cars ia manawa pisa puni i tato ofisa le tūlai ono ia lo ia i le tangata o lo whainga ruenga ia se ia pa ia na le tūla spuitasi ia o aso lava ia e maa whato a malolo lava le tangata le whainga ruenga le po i le spuitasi ia o le teimi aso lava na ia o lo o wabanoa o ai lava i fia a palai mestava le i o lo ia i le tangata fo i le tali atu nunga social media ia e o le teimi fo i le mwhai e ona apalai mai ma tuina mai details fo i le whaatumu application ia wa tele na ona i se tatoa inga whatoa manava i whatoa mawavanoa ia e apalai mai e ala tuta avale teimi le o le po ia le na orono inga la o le 24/7 le bele foi nei ia ai le lei whaftai o le tuuavanoa fo ia i lato o lo ngā lulue ma whai ngā luenga i le au ai le maua maisa avanoa e whatalanoa ai o latu mata upu se tāwale i le po ia tāo se e tulu mata upu le nā o lo whaau au pēr le vasosoani e maua ilau tāwale pe a whai fo le o e te pensione pe e te benefiti ia e mnau mia stangata e whai ngā luenga full time ia sau vasosoani e whamalosi lau application ai a taliaina ia e alu ala tāwale i lalo lo ingoa ia ia whataita lea ua e la ngāle ni tā pule e whailava e tā ua e whailava si tā ua le tūlanga lea i tato tangata e whaapea ona benefiti ma na i tato tamama tina matua le e pensiona ia e mna o mia se tangata full time ia tangata e nai sau se soani pe support lau application ia o tūlanga le pei mene o tāwale o tangata tongina tāwale ia maritangata e alua i lalo i tāwale ia e alu lava le ingo o ele benefiting o matamama le tina matua le i tala le pension ia e mana o mia lava tangata full time o tangata e nai o whatasima o le application ia o le tūlanga e nai me tau pei mene ma tangata e alu i tāwale ia e alu lava le ingo o ele i te benefiti i tā ua tele le tūlanga lea ina ia nukusia fia fo le mana tunu ele ia ngai mai i te to ofisa e apalai sa vali ia malo fa tele lava a wel ta telefoni mo le tuatusi fa ngofia ai ona mana tua el tatu tu ia lo fango lo tu ia malo so tainga ia boy la volo na unise soani ia vala au mai o asi le numero o vali selau fitsasi ia pole maso Facebook page foi ne anu le Henderson Cars ia te email mai lava le maso a Facebook ia e vale si lava o e so taimi lava ia pe te su sa mai foi in maso office nei le tasi va fa Kevin District i papate te manaka pa sai lava savia mo le vano te filo ai foi la sto tsaya sa program nasa na lei va te tele la mo tali poti ta filo i le aswa tai au mo ia tele nga luenga lo tau fa mai al nei fiafi ia ma ia sango le mu ia le tau nu atu i Malta
ya lo fatu fo ya te o mele o finga wenga fila ila so te au fa so fo ya Ia whāsai ko sa vea, manu ia la fiafia lo whātu. lo fatu fa tai ati mai le tato fa le tava le Henderson cars e te mo le se lau iwa fa Cavendish Drive i nai papa toi manu kau a leo le na mala au i le telefoni e le se tongi o valu se lau fitu tasi ia te le iloa ia te oi pe te manatua ia na o fasil si langa fo i le vai aso la ua tona ia tu leo to tele nisi wala to mo e se fo isi ati na ele wo o ia i wa fai fo i male ta va whangota ta va whangota mo wai ia lau pusa ia se lau ta la le tau le pusa ia se lau ta la lua se lau ta la le si pusa ia e feo lo atu le oi po le arme te mana o ia ai vala ui fo la le uso lea Nara, wa ele Faiva le taimi le nei moa le kingfish, moa fo i le anai, moa le tātou snapper, moa fo i le kawai. Le kingfish, ai wala au ia le sunga ya tu yoti. O lua tasi tolu iwa, lua fitu tolu walu. Te ele au tolu wala au mai ana, whialau te whai ngā ruenga whatu. Anga ia ni ngā tai o le narua, ana bili fo o le... tuatusi nai mangele o le ata atu le sunga atu yoti ia te oe. Ia le no fonga e te aluange iai. Ia, nai mangele lama, lata. O lua tasi vansa upeni, anu la koe misa upengi nale. E fwe ke fia ai kia unga kae kusi lalo, ia le ngumela. O lua tasi tolu iwa, lua fitu tolu valu. Tue wha fonga. O lau pusai a malawi o le kingfish po o le snapper po le alava. Walau wane le tātou. Numero na o lua tasi tolu iwa, lua fitu tolu valu. Sili mo tu yoti. Ia nā whātua ia le Faiva. Fresh ale kam. Ona o te leilola ia te oe. Te la so ma fau le mele o tu lai mai nei ala lutonga. Wali vana pepese la lutonga la towia ele ia se atua ma se ni mata upu fa bai fa kerisiano e base iai ia le la to foi talitonunga ia wa talitonu ina lava New Zealand le la to vanu no fo e ma fa pena no fewa ia ile tus fo la New Zealand. Fewa ia i le sitseni New Zealand. Fa au ngā tupe New Zealand. A leo wa fa fo se i ona sui le ma fo fau la lotonga. E ma fua mai. Mantua la so nafino wa vatuai o te lea le vao le fongatia i le vao la lotonga. Ma le whainga malo New Zealand. Taluai, ono le vai aso na si ma vai atu nei. Na sai nia ai fa lilo ele pa le mbia ma le malo o le atukuki. Se fea ngainga matautia le umi, ma le tele o tupe maua mai ai. I le malo saina, lea ua whaipaanga nei ma rarotonga. Ai o le fea ngainga o le lua fe ma le tas. O lo manino ai ina, le sakisakea le toi ina o Winston Peters, i le aso nafi. Fe mai ua soli e rarotonga ma le rato pāle bia, fea ngainga whavao malo, wa umo na maadilie masailia. So o se mea mana o ai ia le tūlanga o le puipuinga o le saunga le mo, o le puipuinga o ele, o le ngātai fale, o mea umana e te tauona longo atu e la lutonga. Ia po le atu kuki foi malana whainga malo ia New Zealand. So anything to do with the environment, anything to do with the defense, anything to do with the protection and the livelihood of the coastal and even sea minerals, seabed, me umana. Alera wa saini fa lilo fa pe le pare mio o la lutonga. Lela wa tota ma I tele ia New Zealand. Ma manatu e te tau na to ilo le whenga lea o solitu la whonai. Mai ele o fia New Zealand ma Australia ele wha alata mai o saina I te tono le atu Pasifika. Mana tua lea vo ua sau saina le whenga inga ma Papua New Guinea. Whātau ato e saina le mea o eli ai le taimane, eli ai le auro, eli ai isi men rale
minerale i te tonu o Papua. Sau saina whaile la tō whengainga ma Solomona. Ia whaile wafu o Solomona, whai ma pisinisi a saina i te tonu o Solomona. Lea o se e mai saina whaila na atina i lea tu motu o Vanuatu. Lea fwoi lau mimilo mai ma saina whailo ma le whengainga ma Tonga. So the presence of the Chinese powers within the Indo-China, the Indo-Pacific region is something that is not welcomed by New Zealand and Australia. I leo tari eina. Nala fo lale na. O le e fuafua ai le loto o Donald Trump. Ai leisa mea Amerika o whai e tangata atu motu o le Pasifika. Eita ia saina. Ai leisa na mea o whai e pui ai le Pasifika. Mea lale na o le o sau soli e lava saina la tau i le teimile nei. E o ia tātou i Samoa. Na o whae longa le 5 tau sanga. O le tātou whengainga wha le wō masaina. Ua whaatanga i lo masaina e ulu whale mai e le ini visa. Ai whaatanga ma Samoa e o i saina e le ifo ni visa. Ai a tilo e le mata upu lea. It's quite extraordinary because the reason why I'm saying this, there are more Chinese that will leave China and come and travel to Samoa. But there are no Samoans that will ever stand up and say, okay, I'm going to pay my fare and I'm going to go to visit China. Oile ke alu I sainga ke alu vai. Pako wa ai soli o lo fia man malamba o luenga o mea na fai o atu la fono e pui ai Samoa. Malona se manga i le mata upu leo le sausoli o saina. Ao le ale umi. Tolus fuluaso. Tolu masina. Let's wait and see. Yeah. Le a uto vava. Ai masinsila atu iai. Ina wata tala le vai fale lea. Ia ta tala lo male apa anufu e sausori e seina la toui. E ta tau o na iai ni tūlanga fo i lea e whaata tia ma whaata oto ina ia malama i Samoa. I le pui ngā o Samoa, au lea tu ai ngā dio le whape ua whai. Sa ua le vai tala I vai whanua le tai au nei, le matautia o iai fo I le vaengo le New Zealand Immigration I tono le High Commission New Zealand I Samoa. Bribery, corruption. O mea o lena whaasau e luni tala le atou sa vea ma le radio Samoa, o tala na mai Samoa I sui. O le au whaasa lau. O lo tautua ina le siu whongo Samoa. Leo o tau fia nei, ia le leo le ingo le tangata leo ua whaafare pupui nei mo le whātau sang. I le anga I atu le I Samoa whaia ni visa. I se au wala whaasoli tu la whono. Matotongi tupe aini tangata. O le office o le New Zealand Immigration High Commission. Ia mai I tangata nei. A mai tangata nei, wha le tonu e le au ngā o la tau visa whai ngā ruenga. Lua. Se le tutongi ma ese le tau whaavalea I le whiangainga na whaia. Hista mai tupe a tele I tū la ono ngalue. Au tau tisile, I lewa tu nei ana o wātua le whaatita inga. I le mea le tū la I mai fiti. Matonga. O le māua lunga le te mau a inga o tonga o ue I nei wā lai o na tele ngā ruenga. A wo to e titi tangata e whaatino ina ngā ruenga I e tonga. Le ala le nā, e whaita wafe mawhe tangata fiti ua o I tonga ma ngā lulue manu nofo ai. A le whaale velawe, e le I whaia ni tū la whono a tonga e pui ai. Tangata whai ngā ruenga mai fiti ua atu e ngā lulue infrastructure. Atina e te tele ana māloe au fiai au wala. Construction. Fausi ai na whale. Ia whapena fōi le tūlanga o le tourism, hospitality, o puinga o le saunga le mū. Ia se sisile. La mele o tūlai mai nei.
E tei whapena o malawa le mea le wanga i ei fo i istanga te Samoa wa ova tele lo lato wata mai. Ma sori e le tu la fono i le tulanga o mea whaala tua e whao ngā e le tupe. Ai, o le ofisa le nei olo ave i ai le tele o whasea. Ona e fiu e whaatalitali o le lua i le tolu masina talu na ave se application. E o mai lava le teimi alu le tangata. Na sau ai le tangata e malanga mai se whaalawe lave. Wa umana te ulu maliu. Wa koe kiki koe kuu maliu. Na ele mea wala yu na whapena. Na ele mea wala yu na whapena. Ma o le tali o le mea le nei. E tau na whiuta ngai. Le ofisa o le tamai tai pare mea o lo iai. Le ofisa o le leipa o lo wa aiara. Ia le matanga le wengo le immigration na Samoa. E ta tau o na tala noa te tai nei. Male ampasa po le hai konsula po le hai komnisi. Ale malo o New Zealand i tonu o Samoa. O lai le me tā uai. O lai o le ofisa o le sui o le malo o New Zealand. E whainga o fia ai o na wheuta ngai. I le whemalanga inga lea i le vāo tātou ma New Zealand nei. O wheo iai le whenga inga. Le Protocol Act ma le Friendship Treaty Act. Wa lewa na toe au talu ma ta tau na toe asi tu la fono nei i le vā lea o New Zealand ma Samoa. Ao se ma ta upu ta ua telefoi ina ia mawhaia na whaia na ia tātou visa foi, multiple visas po le te tolu masina, po le sifurma le lua masina foi, e whao ngā ai, ma o ngā le valid o le tusfalau ma le visa wa tu i tutonu. E whea se iai le tausanga i whaalawe lawe tu le mai. E le toi mana o miei sisi tupe toi aluei, toi whai sisi apalai. O mea nei, wa levan te tau ona o iai le whao tautanga a le fionga le tamai tai pārmia. Ma le ofisa o mata upu whaalo toi whale, ma le mata upu whaavao malo. Local government, Division of Internal Affairs, and also the Division of Foreign Affairs. Yeah, lea lava, e whai lava. Talo whātu ia te tau lunga lea tele ua mānawa, mga ngaifo tau Faiva, se pese re whaasi vai ma whaasolo i o whaunga whanana Jerome Gray. La ulupe ua lele. Rosai, le fua vero vetai, le fua ua ui moto, ai le matalai. Oi, il rei Malaya, le oti fa forse il la lolangi. Ti fa forse il la lolangi.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le sifurulua i le sifuruwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I hear the sound of the new breed marching toward the gates of the enemy. Oh, I hear the sound of the new breed marching toward the gates of the enemy. We're talking about you. I hear the sound of the new breed marching toward the gates. Do you hear it now? Marching toward the gates of the enemy. How many would say I might be young, I may be old, but I'm crazy and radical and I don't care what anybody says about me? March in place. Come on, we're marching toward the gates. Left, right, left. Let me hear you say, I hear the sound of a new breed. We're not talking about ourselves, we're talking about you. Toward the gates of the enemy. There's a generation coming up singing. I hear the sound of a new breed. Marching toward the gates of the enemy. Okay, we're kind of marching like it's the first service and the choir's coming in from the back. You know that march? But I'm looking for somebody to get themselves a little bit of room. Give me some marching stuff, come on. Like. Do that, and now sing it again. Say, I hear the sound of a new breed. Marching toward the gates. Marching toward the gates of the enemy. Say we're armed with the light of truth, the sword of the Spirit, which makes us dangerous to the kingdom of darkness. So we're armed and dangerous, strong and serious, clothed in righteousness. It's a new breed. Watalanoa man wiling
fonga batu no fie o le uso ya puriala maa. Luai powo malo ia papia foi ia le tumai tai pese ia taura au male sulu. Na molo ava noa e whiloa i le tumai tai pese talavou taura au male sulu i tau vanga pese ia sa fai. Wha kirisiano i le kalesia AOG i nai mangili. Ia, o le tamaitai, ia, e pōla na vai. O le leo le na utou whaafonga mai ne i ai. Oka se mātungo whia le au le lek. Ia, whaafonga mai la le tamaitai o tara au ma le sulu. Whatalo whātu le atou sa vea i ate oe. Ia, ma whaawau pēr lau tā leni na mai le tua. Ma waile vi ingo le tua. Ia, e whaafifia i nā i fōi. Ia le to'atele o le mamalu o le atunu ua fifia le musika. Ia. Whatalo whatu i le sunga a Tunamatia Junior Vailua. Ia whapena fo i le uso ia Kaz. Ia mai latou o le ainga musika Samoa. I le whafoina fo i o le nā. A whamui moi. Ia mai le ngata le nā. Sila toto ane e po ane si e tātou fōwhanga e whai mo le anga i luma. Mo le kilisi mas ia ma le tausanga fau. Te le lava le taimi. Whamai tana iona. Mai te losa ve maloa. Ia o leo mai o seina le nā o te tala i le avanoa mātou. Tātou te oa i seina e su e o tātou ainga. O a unei o le utina o le seina. Ai le lopo wheme sa wai. Ia ngai le i tana. Alu e kongi no pase se ma alu le me kukul mana vale le mai foi sing i sing se fa mule e mana tu le ngolo tina e te tau na i lo le pito nu na sa wo i lo tina yellow grandmother ya ona amata le fa pena ale ngatele na o le fa i u le na te mana tu le ngoa male fa i ya Tamali i Fredson, talo for lava. Alf Tominico, maloli le sui fuamunia. O le whasisilanga tā ua le o taunu mai le teimi le nei. Ia, o le whasisilanga lea. Mō le tāpenanga. O le lima fitu sifurma le lima tausanga. Talu o na whawai le kolisi o Sangato Iosefo, St. Joseph's College i Lotopā. Lea o si tia nei i ala fua. I le iaiu lai o le tausanga le dei lua whelua sifurma lima. E whapela lo iei le lato siva e fia whaia. O lala sole whai le tau siva di e tauna. Mai lo le ripo lala so le tausiva le. Ai se umala u toe titulu. Oio le astonai. Astonai le whamoimoi le nā. O le atu e whailo atu i le aso tae leo. Le no whanga ma le teipi. Lea, se i toe siakita, si atua ia le vaenga lea. Ina i mwhai wā, so se mea lawa fo i e whai au. Ale vaenga lea, ia tātou te o umarawa fo iai, po mea kolisio Abele, o mea kolisio St. Joseph, ia e tātou te o umarawa e mai moa, matapuai, ia ma support. O le vaenga la lea, o le Malaysia ta o le Darrenard Boys, ma le vaenga o le Avila Girls, St. Mary's Girls, ia tātou te le fitchfuma lima tausanga o se teibi umi le nā. Ia ai mau mai pea, whaalongolongo mai pea tae au e mau atoa ai. Ia le au o le paipa, o le mea o le a whaatino, e le siwa. La tau lena wala umai nei i le numeral telefoni, wha mole mau ai, ia le kingfish, mole snapper, o le wā e le Faiva, o le atou sa vea matuyoti. O le o lua tasi, tolu iwa, lua, fitu, tolu, valu. Toi whaafunga le numeral nā, o lua tasi, tolu iwa, lua, fitu, tolu, valu. Ana o mai leo la utala noa i le malanga au so whaipule ia na o i pele tānia i le vai aso leo o tuana i atu.
o le tō whai atu anasi, mai le fast. Ia, ma le fionga a sula mana ia tawiri ili, mai i le HRPP, i la uala lea na fili mai le pāle mene, aina i se whono tangata ua, a se komiti wha pāle mene sa whai e Peritania, na malanga ai la lea, ia usua whai pule lea, me lau te atai, ia, e maali e tele ia le ewina ese pati a o uso wha pāle mene, o sui su fono, o le mauta fono ma le pāle mene sa, ma o ia ule koe whai se fongo le pāle mene, ia la e o lava isi, tiute ma isi fono tanga lo whai a wha vau malo. Le mea la lea ta ue Sulamana ia. Whai mai, o masiona uso whai pule. O amata na wha ngasanga sea ia leota. A tu uansi. Ia ona tapai wholola ia le i se wheelchair. Wa watu nei le wheelchair, o ti ia leota, ai tu lei ele. Ti le whai pule o le fast. Ai tu lei ele whai pule. O le HRPP, o le whano whangi e sia wari. O mai lo le me tum tanga, ta whai mai lo. Mal tala Sulamana e ia leota. Ku i lunga sa vat. Io, e reo o sau kāwingi e. E vai mai kanga ka mai whai pu e le aka o mai whai kongu vidi ka uri. E ana tu wha malo si e lunga leota. Leota anasi. Masavali a ua matuati ngā ina lava ona ua whangasinga se. Ia toi mai fwere mele e intangata. Ia koe ki e mai ia. Ki e mai leota. A e tūlei mai e Sulamana. O le matua mali e o mea mai. Ia. O kulo le mea tunku moi kanga e kulo le ngā e savali vati. Ia lo lalo mangaku. Ki e pu e mai lo waka leo ke kure ia kua o e ngau fo ila ele makua i whaingi kala le anga i lunga. Al social media. Ma ni ele aso nafi na tātou talandoa i le mata upu, mata utia ma le mata ngā, ma le masia, si ma le le te tau o na whaia. Ele malanga la wali e tō lua o li mongi ma sola ma le malo. Le ua mai ua whewha i solo, su e tupe solo, sulu atu i sulu ani o, whateita i mea la auli sa whai, o le tū i lunga ma sa vali, e sa ili le fina ngalo le tino, mea le whai la ulia, e sa ili se fina ngalo le tino, o sa ili kupe. Ai la ia, ua mai tau langi loa, ia mamalu o le whonga whatelai, i le sunga ia solo ma le malo, o ia lea, o le whonga whatelai whaaolioli lea o le ata pena mai. Nan mo tupu, mo tō tā mai le HRPP mo na whaipule. Io, whai mai le si whaipule o le HRPP o stangata si nia o le mauta. Whai mai, li mongi ma sola au loa atu. E te lua su e tupe whale nei. So i te lua tala noa ma whaalawi loa fua i le ea. Ma upenga ta whailangi. Ne whaalia lia o le mata upu lea. O mea patino i le pati whaafai ma le loto i whale o le whaafale tui o le HRPP. Nei se mea o la lua oa i fua. Ma ili le pū. Ma whaasala lau i le ea. Ma lunga upenga ta whailangi. Io. O mea ta maiti mea naa. O mea alo ia mal mamalu. E u fililo se iai se tae ao. Lea no whai atu i lawa lea sona nafi. La ua to e complain na la to. Ma la to sai. Ma whai tio i le awala o loo whaatino ai e la uri ia le mea. Lea la usu e tupe ai nei i mamalu. I mamalu. O le tofi e le i wha e ina. Yo le tala le nā, le si whai pule a le HRPP o le whip. Tu e tupe wha le leia e leise me la lua lo kea i fua i a tofinga ma mea o mata upu patino. O i o le whai lau tusi. E te tau i ali mungo māna malama i mea nei. Unofficial records and unofficial information to be released and leaked out. O la sa tala tu lepa.
Nā se tala atu le polo whai le mea lea. A o lea, le tilo o tangata, pei fo lele o le whemi tai, o ta maiti la iti whemi tai, whaalia lia. Io, vivi ia tu elesi, i wasapi vi inga, a o lele le i wha uina, ma wha mae a ina, le wha msinonga, o loo talo nei, ma hori o li mai. Alvasili na. Na o mea ta maiti, tau ta leiti, mea ta maiti, wha lia, mimita vale. Aia, umamai nei lan wha msinonga e ban malo, le whangwhtalai lena o whai atu. Iwas fulu, ile iwas fulu 5%. O le court case lea. E malo ma suipi le whangwhtalai. O na whea lea, ia leo, ia popa ia e to lua e wheo so ia. O leo so lea, o leo so a popa. E le ma whai lava. Le ma whai lava. Lea tangia i nā le mele wha maawulunga. Pea no awatu. A tangia i nā le wha maawulunga ma le wha lia ma le mimita vale. Pea ala tamai titi lena nofo ma whaile tala i lona ta mamaluna tina. O ie siri le vasenga ma le launga tongi le whai. Ai umai fua. Uma le leile tolu se fulu o tamaiti i le vasenga. E tu lufulu iwa i le tamaititi. Ia ma le lona tolus fulu loa e uluia, e uliina le vaa o le vasenga. Ia whaklua, whea vaingi siringa e whai mai ei ali. O le vasili le tunu, o whea whai la wali ia lo mai nei, wha lawi loa, ma wha sila ia le a whai le whongoftalai ma le sui whongoftalai. Ta ti atu la i le tali mai ale a fionga e lupe matasila la vea tolonga ta fai mai ia si fai pule lea ia osu alova lona whano noa ia te ia le whano no tele i mea la wali ia no mai nei fai wa pei wa tau ave ai le mamalu o le tofi o le whongwhtalai, ma le sui whongwhtalai e su e tupe. Ma pā sese a i le vale. Ai le i aloa ia se whaamtalanga ua au mai ai tonu. O le whaafale tui ma le pāti whaapwhai o le fast. O ia le afo i o le HRPP. Ala lea leo no avatu le whaamtalanga. Mai ia mana tua foi. O le sau wai ia li mongi i lana salalo le alu ai nei wha lea ngatu le mea ta lepe ane le mea ele okea i le mea ma ia tu la fono ma upu e whai i lunga o le social media ma wha salilonga o ia o le sui whai pule o le na te mana malamba le le i ai ua mata tupa le ngana wha o ngā Samoa ma malepe lona mamalu ono upu e whai i tangata nei Lewa le tau na whai eistu la whono le fionga le whongwhtalai ma te tono le maoto ma le pāne mene o Samoa. Pui sui whai pule, pui fo i ma tangata lau tele. Ia malu ia sui whai pule le teimi o mai e i whafo. Ma la atu loa i le public domain. A wafo i lawa i loa le lei. Loa le lei e le toa lua lea. Li moni, whapea fo i ia le sunga atu le epa. E le toe fo i mai i se whai ngā pālota. Io, e le toe mawhai ona le stala. I lalo o le ofisa o whai ngā pālota, o seisi whai ngā pālota o lumanai. Pe snap election nei, pa o le general election, ia a perila o le lua awhelua sifulma leono, e le mawhai ona toe le stala. O tau se sila no ta upo ale na o le tanu lilo. Mo musu e whai loa ia Samoa. Le ala na o le la ua o ia whapea. Because they have nothing to lose, because they are not able to qualify as candidates to run in the next election, whether it's a snap election or
a general public election in 2026. I say, for woman of Fatmaon, yola, Modianga, contempt of court, contempt of parliament. You know. Le mele na, yamana tua le leo tau Samoa. Na fo woman watu le tusi le si vai ngole cha APP I to tonu ma ave I le sunga tulepa. Fai lau fai unga a manu ele pa u le sa mala ma le toi. O le fai unga a le to tele o sui o le APP ina ia tula I ese. Ma fa ma vai o ia o se teitai o le vaenga fa fai e pui pui a ia tau tangata aisea. E le ai ma se me tasio a ia tau o tangata o lo pui pui e tangata nei. Nā ona wha leo ai, ia le pati. E pui pui a ia tau tangata e leimas. Nā o a ia ta lepe a me e whai e rauri ia. Le mea lana te whātu e sā moe au tau. O ala tau ma whaia mea I no si ai I la tau. E ui na ua wha le tonu le tula I mai o le malo. Ma ua wā ile funga tia. I te tonu a le pati la tau ia ma le loto I whale a le whawhale tui a le whātutu le atua sa mo o tasi. E eile tai au malama. E manino ai ulungalu. E toe o mai whātasi le tino lea e tutu whātasi. Ale tala le sunga lauri an mari e toa. Pe le toi o mai fwoi whātasi au es SNEs party e tū la APR. Le ainga whātuatua I le atua sa mo o tasi e tau ave le fua. Ina ia whaatino pea le ana vatau ma le manu lau ti na fola atu I tangata I le whainga panoto o le afeifs o le lua afe lua sumaltasi. O le a whaatino pe a whai. E fo I mai, e tai le malo. Me la langon whamanatu pea I a te oe. Everything under this carpet and under this masquerade, under this mask, you know, these two people, Tula Epa and Limoni, knew their fate. They know their fate right now, very well. You know. Fai aso se toi ngā me fai te mire nei wā. You know, e ran me la toi tup. Whape tātou o mai e tau wā. Mo disqualify tau o tātou wā. A le whapongi sāla wa mata o tō tele tangata. Lan whana nei ala o na le ma whai o na tau talangi ala ma tā upulea. E le au waenga I o le media lātou. E le ma whai o na lātou tau talangi ma whasiringia. Wa lai lātou te loa le le. Whai le mea le taimile nei o wai le ma whai. O na tātou e fo I mai. Ia a tā pā ua tua, ma pā uu whātasi e tua I manis tangata. O la wawai atu I ai e tusa ma le whātutua I no tala alo matala noa I manisi I Samoa. E u ina wawai ini nisi pāti se tolu po o le whāfoi, o le a whātutu mai, ni pāti fou. O le mea matautia lewa mua nei loa le pāti fou lea lewa uma o nā lo ia lona le stala. Te a whai e sao. O le pāti lea le usole a muri o. O ia lea o le toa lua o le fionga I le whaipule I a muri o Ana Rosa. O le toa lua le nā le whaipule. I a muri pola muri o Ana Rosa. Po Ana Rosa muri o. Le o whātu ne me o le Republican atu mua mapule. Ai tuu iai le tasio lato o navatau. Ne Yesuia le whaavai o Samoa. E le ngata I le whaavai o Samoa I le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia. Ma ria le tina sa. Ma ria le tina pa ia.
Ua waila le mere ua whai erisi o li. Le wha vaele da ole. Nga dia talo whai. Talo sia pe a ine tangata e palo tai. O leo o mi milo maima ua matua brainwash. Leo wha pertani o tau mawhai e matua fufulu mai fafo i le whai ai o le tangata ua matua wha vale vale alava. Masui eilo na mawhau whau. I le wha vai. Nei se mea wha pena e tustusia i le wha vai tustusia wha maumawina o le atunu. O tali tonunga wha le e kalesia lava le nā tau ia le nā. E patino lava i o i le e kalesia katoliko. Ai, e te le te pēr tanga te vesiri mai e te alum taupu leo, e le te tei alu i eile o mawhau whau. I le teimi o te whaalongo so o ai o pisa, ma vevesi le ato Yesu le sa i tono al mauta whanu ma le pale mene o Samoa. A o le o toi vai. What se ele ia te au. Po oi lava na whaia le whaatonunga e ave i lalo le ata lea. O le amatanga fo i le nā o le tele o mea na tutupu mai tono al mauta. Ua pei ole o toi eise mamalu. O te le loa le tala whaasolo pito po aina tu uina le ata le nā. E tai toi titi ailunga i ane o le na fōre whong te lai. E iai la tangata na whaia le whaatonunga lea. E ave ese mai le ata lea. O le whaatuso le li whaolo Jesu Keriso. Awa o le la wawe ese le ata le nā. Ai pe e fōlinga mai ai, wa iai ni mea o te tupu. O ai nā ve se le ata, o le whaatonunga ai nā ve ese ai le ata o le li whaola mai tono al mautawhanu ma le pane mene. E ei tangata ua whewhewhi e wawa ai i le ata o Jesu i tono al mautawhanu ma le pane mene. Nā na mea ko whewhewhi ai. Nāre me uko whewhe. Ai se a. O tau tilo atu o loo sila sa o mai whawhonga. O le li whaola ia te o tau ma o tau ambionga i e whai. O na o tau whewhe ai lea ma o tau mātatau ma o tau whape atu la o tau whaatanunga. Iau, po o seisi o le whono, po le whailau tusi le whono, po ai lovers tangata whaingaruanga le whono wa, a wā whailele wa whaatonuina e avese. La wha whero tu avese a, po ai lava le whaatonunga na avese ai, le ata o Jesu, tono le li whaona, il mauta whono ma le parimene. La lare be ole ave ese ai, ia isi ata umana nae tutu ai au tafa. O e sa ngā solo i le tofi pāle mia. O le mauta whono ma le pāle mene o Samoa. Ai sea. O le sili nae tūlai mai. So you have asked somebody, and somebody made that request to remove the picture of Jesus Christ from inside the Parliament House of Samoa, and didn't request to remove the other pictures and frames of past and present prime ministers. Wa whewhe le ato Jesu, ai le whewhe i whawhonga o isi te tai ia wa maari liu, po alo soifua pea, o le etu o mai i lunga i. What was the motive? Ai se ala, ia tali o iai, tali a o iai po lalo, ai se ama o avese le ata, a oi ua whewhe, a oi na whaia le whaatanunga. Te ofo le whewhe o nei tangata.
Malo Lasi Peko, watching you from American Samoa. We have so many fans from American Samoa and also in Manua. Tusi Mefi, talo falava, malo so ifumduia. Le whalau tusi o le tātou au tusi, Amelia Whamoana mai Wellingtone, talo falava malo le so ifumduia ia te oe. Le tua fine, Miriam Talumi, pai mai. Le ai kie la ului le ua o ai tu. O sasa tānielu, tālo whalava mālo soi fōmanuia, lua a kenese. Tālo wha mālo soi fōmanuia, o Amelia, ia whapea fōi ia o Maya, tālo wha Maya J. Lee, o pale i tau au, tua au whale au pū, mālo soi fōmanuia. Alo, kalo whai. E waire ingo, le ari i o whale au pū. E zau e whale au pū, e ari ke i whale. E Papua, ina le na. Talo whai, ka ingo i ingo i le. Ia mio ngā nei tangat. Ina le na. Ota pe nina maa. Talo fa malo se fu maria fa mai o lo le ia tu e tangata ia nga salari e tono al mauta fo mal pare mene le pupula mai o fofongo le li faola ma pupula sa o mai ia te auto ia de te mara malamba ia sa o ia ameria mai o ia we ka fifi le la Lera ua, au vai atu nei. Lesi mea matautia sa au vai atu iai. O le itu lau lea, o sili o na mata ngā upu e la lau, o whamatalanga ta lepe ai le file mū, whape nā foi ona te lepe ai te mali anga o te itai o lea tunu, o whai whe au, o whai a onga, o polo fesa, o whō mai. O le tu lau lea o whai ngoi no le SSIGOLSP. O le tu lau lea e ele tali tonunga, o le tu lau o lo whai a e ni whawhawhine ma le au mala, o le au mala panga tu lau whawhunga lea tunu that are so evil. O le matua i te volo o mata mauinga pa a ao tangata nei. O leo whawhawhine nei. Te le o whawhawhine, e le lei umale te le o whawhawhine, e ata mamai e whaiwha ai longa. O nisi o matai e tausi a inga. O nisi e pule i wha ululunga ma matanga luenga i le ngata i Samoa, e whapena fo i New Zealand nei. E ta mali i ma mio tausala. O nisi la au mala i e whele page na. O mala u ma i e wha o ngā e sa kai o e i ranga afi. Bueno. E rango i le afi e pāko le mai o. E te lofo i tala tangata. Tu ai ngā fō linga o mala whapea. Mio mala pa ngā whapene. Lei le vātu nei lava. Na whaatala no aile te mali i le li profesa. Le li fo mai. Le fo mai o mā fō whaunga. Ma le tō whamanino. Dr. Tofa Tabana. Ai Faiva iei tua inga mata ngā ma mea se uma a o upu e tau te talai tangata nei. Whaapea la tauia e le maua. Alai loa tulapa. Ia nā le tali e tua iei ta mai loa ai. Tā lo whai whale tangata na whau i tangata whaapea. Na yo lātou mātua. Ta ino i noi le tau whaaleanga. O nei mala.
Wa mata tupa i le anga nuu ma manongi le anga o mai upenga ta whailangi. I le whainga ala wori. SSIG, all LSP. Ia le na. Tātou te whiu lava e whai. A wafo i le se mea si te mou mai ai. Nā o leo tangata ma whaitau wai. Mai loa i e tangata. Vaa o tu ai ngā malawa pēne. Ngā rawe loa tu la. Mai maule taimi. Tangata la lea tā ua nei fōi. O resi fōi mala. Wala ngu pe ya se mala fōi le. Le tangata lea na tāo fia nei. E le o whaalau i lo ina lo na swafu. Le lo fōi po se teine, po se tama, po se mala. Au te loa se mala. Le atu le whai visa whaasoli tu la whono, ma mai ei le au wale mai oi i Samoa. Ma mai loa ai o le tutongi nisi o le au whai ngā ruenga ale Immigration New Zealand High Commission. Le alau o umale whamsinonga. Whātau sanga e a fo i e whalipui e le mala leo. Ale a mai e tau fia lo na ingoa e sao na whaasala lawina. Ia wala. Nga whai i la ia leo ngā bea wa malapanga non toi musula i e tau ingoa. Ma whailo ingoa. E loa le tangata i ana upu mana talama na tustusinga pe o le SSIG. OLSP nina. Awole mai mawai le teimi aru waifua seisi e tilo iai. Ma mata iai. Aso lulu ole vai as fo. Ole a fio mai le fionga le te fono. Ole whaala puputonga. Samoa NPF. Po ole putunga tupe ole nupi wha Samoa. Ole au whai saufanga. Le sunga le pari tele. Ta vita panoa moala. Ole a fofola le fala malei atou o savea ai wha fofonga Samoa. E winga i le mata upu lea mo tau leanga i nā i le sunga le li i whai fe au ma le te tai au au le kalesia sofitu le lalangi a tōma Samoa. Sunga i a pastor alai moana Willy Pap. Whatalo fatu lau sunga i le whawhenga inga alai moana Willy Papu ia whapea fōi le whaletua ma le tinao na ngā ruenga. After iatu i le lava papale ma le onatsa. O le mea tāua le nā o tu i nātu le mata upu i lima o le whaamsinonga. Ilo o mai i lātou wia. O lātou whaasala wina whaasoli tu la fono. Le tusi o le taliaina. Ma le ofo i nātu. O le tusi na whaia i le mali lienga i le vā. O le nupi wha. Male e kalesia sistek. Mō lātou fofonga. Ai le o nisi mata. E tilo i ai ma mana mai. Ioi. O su e lunga upenga ta whailangi nae. Sauai e o i le lua leona utango i le tauwhi le maenga o le porkalame le na e fau le porkalame. E fau le porkalame le na. Ia, a o lea le na e o lo talano mai e sisi fo i tamali. O le to ina e ulu po o le swafa po o savea po le po febo savea mafi po savea fa pena po mta fas. Savea fa pena. Na me sila le tawhia le tusi le na. Ia maisi lava porkalame. Masa i wha manino ai au o fala. I se tasi o tangata whai mai o se whai nifo e ngā lue i te tonu o tutuila. A ua ovatele le mawhauwhau. Malona whaasala wina. O ni mata upu e matua se i sidi. Ai, o le whai nifo o tangata. O le tangata mai i tūmua a la ua lafi i tuila ma. Whai ila na ngā rue. Le ala umana sauno i le sunga le pali tele. Alu e wha i au gifo.
Niri mara malamba le whai nifo. I le tangata sa o uina wha pitoa I mea tau ta mau a inga ma le economy o Samoa. E wha longa la vau talinga I tala. E whi tau wa I eila le tamaititi le na. Tamaititi whai nifo le na. O te le whai tau ai ai ini ana tustu singa mani mea wha pena. Ai e au mai e tangata I a te au wha pea e fau lau wha longa I lea tamaititi. Ia whai fo se fo mai nifo lan me wale ko angai kori larung I fo. O mana ia le sa no ngā pānoa o sunga pali tele ai lo fa ni fo le fa ia kwa fa ingi fo ka ai wele isu mai fo I le me tele mar malama ia o tangata le ie tala no mai ne e fo uma la to por kalame ma e fo linga mai o tangata sala lafi tele lo po fena lafi e fe so mai lo ilunga tau whailo mai si o lātou tama I poto, ma si o lātou tama I ata mai. Ea o na manatu la ia lea. O le ata ina ma tōsi nā tuai le langona. Ai alu lava e ese le amatanga o le porakalambe ma le mata upu na whaatūtū I ai le platform ma le whaavai. What it constitutes of any program or any platform. Ai te toi whaalonga tu leisi teimi. Wa matalo na toso pitotas. From remaining impartial and partisan, they now told the line that reflects otherwise. Atangi ai loina le whaitu au. Nena, le tele ia, le tate novo mo ta ata mo. Ole ia tawa ia le nā le tangata. Ai, ina ua e mata ne ia. Ia mai to sila fo ia. These people, they do not have the expertise in terms of, because interviewing somebody is an art form itself only taught relatively to the fundamental course of broadcasting and knowing how to conduct an interview. Wafo ile ban malamba in terms of forcing yourself to listen to the end of somebody's attempt to whatever question that was being asked. You know the timing of when to come in to interrupt and when to come in to rebuttal an answer from the interviewee. You know, tangata la interview. Ero fula ile mai mata ia. O le tomai lava e whaiai mene o whaatala ma o se tomai awa oina ma o se artisi foi. It is an art. It is a form of art to be an expert in terms of conducting interviews. Tano whapenatu. Eo tau manatu. Ele mai tau mea sa vea I tūlanga whapea. Mai te tau weo na watu fo ele whapea la se whawhia poto leo watu. Ai au ngā le whasosoni au tau ngā ruenga ma le tūlanga. O le whātou tengo nā mea ina ia au tau māsangi ai. Whālele ia tiri au tau porkalame. Eoi, te le pito tasi le lei au ranga ma le nā mea. Te le alo matama whādau le tunu ua o uina maata mamai I loa fo I mau. Ai nā ona whape nā tulawa wā. I se teimi ua tau mānei e whase porkalame ma se whātalandoanga. Ai na ua le lei ona whātau taia le whātalandoanga I mata upu e te tau o na whasilingi ai ma teimi o so whai atu wai. E le tangata whātalandoa le tangata lana malo. Ona matangala ia le maua le o aungo aute nā lai o na whasili. E te lofo le tangata e whasili tofo. Ai a ngai
le whai unga pole o ngā tonu o le fasili, i le tau wha leanga i seisi tangata o lo o a fia le mata upu le te fia fasili ai. Ia malama le leile mele na. Whaingo fia la ia te una o pue maua le aunga a toa lava ano fale o le fasili ma le tali o le a tali mai ele tangata. Awa fo ele mo le ia o uloa la fasili le la fai. Wa uloa fo le tali le la tali mai ele tangata le yo. Simple as that. It is an intuitive and intuition of knowing the question way before it has been asked. Ma le bel nai ta wai tele tu ava noa. Le fo nai ala yona le mo le mo experience ol tangata e o so vale le balea. Ai le i uma mai ona a mai le ano fale. Mana tua foi le upulea o le tala noa. Tu sa le leia ma le mo le fa tala noa ina o tangata. A e fa tala noa ina o tangata. O oe lea wa e fasiri. O le te tala noa. A o le tangata ua noa, ua na, ua le tau tala na o ona ta linga ia le a whalongo mai i ato ai. A umala, o le fasiri. Ua le noa le tangata lea. Ua uma, ona fu e uma. Tala o fasili, o mafau faunga, i ona ta linga. O le a whaasoso i lona ulu ma lona fatu. Ai wha leo mai e le ngutu. Le tali o le a au mai. Nā fo i lai te ilo le tali o le tangata le au mai. Ele i uma, ai e te oso whaavalivalea, pe o le oso o popa, whaasala vei, ona ma i mau leo le whaafonga anga lea tunu. Wa le aise ano riu, le aise ano fale, le aise winga o le whaatale noa. Mana ia pe a poe moi se mea. Al mea nai tupu le mea lea na whai e neile. Lea na o whai atu se whaataita inga fo le whainga o mea tula whono e tongi ai ia. Ia la whonga whai whiau. Ia o wing pia. Ia le whaafaltui. Ia o na whaaperola e lea le tala. O le mwhain tātou lou. Ia wa punitia mai le awala e whaini a tātou no ngā tupe. Ia o telefoi a taxes ma meo la whonga tangata o tongi. E whai mai lole si o nganga. Mai se wala mega kele o i tax lo ia. Mega ko e tax ia e whaia. Ia whai whiau. Lango me risi o ngā. Mai pe sa ol kala lau kamali. Ko kifa so pe sa ol lau kamali mai ka ko le tax uma uri. Okay. Ako ba bala au yoi. I gara o kako lo ia ma kako au kusku la vongo mai fa leo mai se mele ma Yo ta fa tu fo i mali tele le me wala se tupi yo wala me fa un toi fa se no nga tupi wala si puna o e toi apa ya apa ro i kana foi via ya nga mo Era wing pia ia mara au paki ia o kalango ai lo me nga o le se wo ia le na eve mai ia mai te lo sa ve o mko afe ai arki aporo ke mi me rauri nga foi eso ga kupia rauri nga ia le na a tu te mana malo lo mai lo le lei ma va ai i nei me lo tupu mai Ea, a tilo neila i ai.
O lea ua tūla lata i le whaamsinonga o le sunga lauli al mali ato. Tūla lata i le whaamsinonga o le mata upu o le whonga whatalai. Iwa se fulu le iwa se fulu 5% e manu malo le whonga whatalai. E le vapela, you know, the outcome of the court case will be, you know, affected or influenced by anything. Walanga leo ise muse court order vapela wel tala no ina le mata upu le whonga whatalai. Ia avande ole mata upu. It is a public interest to know exactly what the speaker has done illegally. Ya rara ia leo. Ia na mai lola ia leo le iunga le whaam sinusin. Man malom siam pini de sunga le pali tele. Le whonga whatalai. La mea rauri i e whai. O le matua maasiasi lava. O whera au e la rafi e. Ia vai lor wha pulo lo mar pupula kanga ko uiar kanga. E rafi ai. Ia ma wha u mama i ngalanga popi. Tala mali e tātou te tali e fo. Tale whi mai e fo i Amelia wha moana. Te losa vere me whai rau li inga. Oe vai se kau vela se ainga fo le susu e runga e la rafi e lato. Te ofo. I le meo le papau o le tau wha ma le whautanga. Iwa. Whai tau fua moa ai le i o i le taimi e whafua. Whai mai o le tala le si whai pule. E le winga i la wali ia i o la tau wa whai pule le chapipi. A wo e so kupe whanlea e wul kalango fuam kaukala i fuam whai lo fuam ngā mbea. E leo ni mea le nā na lua otu e whai. E whai mai le si whai pule i amatasila. Wha ngoa lava. Ua masiasi e foi lele pe e mata ngā nei mea ua whai. E leo wha lawi loa wha pena ai le ialo ia se mea. E le uma foi le whai unga le wha msinonga e whai el mata upu lea. Ia se i loa ai. Ia. O lea ua toi luas fulma 5 minute o na tā leo le tu la. Fitu. O whalago longa o tuana le la. O tala noa isi au vaenga le nā. Ma whai mai, e te losa vea. E le kilipi le i e fia avatu e te mata. O le kilipi mai o whato whea. Vo lewa i le toi whea sa tala i leo ngāli i le nā i Sydney, Australia. Awa fo e tumu le mure valia. E ta wai au la tau i ia. O wai fo o si ngāli i o siawa ma fire station. O ni tamaiti o le kindergarten po le aonga whata i tai a tule epa. Awa e talanolo mta epa. Ma i talo whalau whionga le te seeli. Ia uma fo e whato whaata e tule epa. Ia uma whato e tule epa. Wale tato lulu. Eka ko lulu ma kako tickets da ua watu. Mea uma ia ma ito tupele tongi e nei tato lo ia ma mea whapena. O tau se sila lai. Ao lau le mātitiva ma le ngā oi ma uma isi mautala na whai o le tatao tangata Samoa e whafu. A leo o maito e apa i tangata Samoa. Ai o le tamalo fo, o le tamalea malon to olua sa te e lava ia tulepa. Ia tamiti leo sa ia. Te e lava mzon. Mulana lo matua ia tulepa. Ana whalongo tulava, wa malosi mali sa o tulepa, pei e fōringa mai, e toi manu malo tulepa. Male HRPP le lua fe lus fulma le tasi. E wa aila le suinga o le ambio.
pipi I loa o pe o le fe fo le atu le support tu le pa. Ai o tele asu na whaaleanga I le tangata I le toina. Whaaleanga I tupe whaaleanga I le tofinga o lona atali o Oscar e a vea ma pulasili o le matanga aluenga o tupe. Ai e moe fo leta. Malolo tu le. O le mawhai ona toi alu ese ai. Wa wha au I pe ina. Ona wha ngutu lua. Ma tili ai. Ona o e whaitaule tu spaia. A ua tili le malmala mai. Le ala ua mai nei ia le mata upule fa me le fale o pi inga masatani. Le finge na umatua overtele le ngutu pua se tu lo wale fa fonga le tino. Wa whaari mela le tangata, o fatu wa whaalua I leo na whai mea le fine lea, lo matua le, e whaaleanga tangata. Wa whai lana tala I le kilipi le na, wa whaatusa ai ia le polokalame, ale uso ia asiata. E le whapea, o whaatusa I a Utah le whaalata. Ma tupe fo I ena I a mauve, lena whai loa, lena. Vai, o whai le uso asiata, vai. Ma le lato, fo I polokalame, ma le tau mawhai. A o le ilo ni tupe. Ia, na tofu lo le o le tangata la tau ia mahalo e sisilo na ua, tu lau whaafonga le tino. O le whaalua le na whai upo le fine lea. Na whai fo I lesi tangata. Na leu matua pipi I mau I fo lava I ai. Ma whai a o le eiso wa o ngā lalulangi nei. Na alula ia le sisilo ua tu lau le whaafonga le tino. Pule leola. O tu anga la fonga nei e matua I whaasa ina I lalo le tu la fono. E tāpuni ai a la leo. Ia. Ia le sisi o anu atu iai ia mea. Ai ua tangia I fo I. Le tu spa ia ma le fionga pa ia le tūna le whaitaua le whawhine ia so uma. Ai whaleo mai risi ali I le nāma. Whawinga se me le nari. Ia o tau sisila I. I lea I tui le upo le atua. Sua malie I ngutu mala ngutu. Upu mata ngā e luai mai ai. Neanga o tama tangata e whawhanga I tala. A o tama manu. Eli fine le. E whawhanga I funga o la au. Ma upu mata ngā male leanga whapea. Whemai a o le aini tupe ia. Na ia teito tasi lola. Ia le malu le tangata I e sisi lona ua. O se tala le mawhau, o se winga, pua, wātul whafunga le tino. Whātusa I meo le mea ola, I leise whai, ai ma leise mawhau. Soli ai ma le tula whono whaasa launga. The principles and codes of practice and codes of ethics that are guidelines to the Broadcasting Standard Authority here in New Zealand and also in Australia. Soli tu la fono, fai tautus pa ia, fai mai o le vi ingo le tua, ia ai, fai I tangata o sisi o la tua. Se le matanga, ia ai, tau na fai lo pe le atunu, mautou. O pongi sai lava tau te muli I nā mea, walaki. Wan fai mai tangata e chau. La eli sa o mea li o fai le whawhine le na whakai ko pe finge. La wai loe la wali I la mea le finge nga whai. Ngutu pua atu le fionga le au le malo whape na fu o I le tamai tai pale mea o le sunga I la uli le mali e toa. O minsta o mo le kapeneta e au fiai. Ma le whai pule o lona I tu malo. Ma le minsta o lona I tu malo. Ia muri pola. Ana rosa. Ia la sisi tala I whai. E ato foi o lai pui mai e. E papa stui. Le si I fai tutoa.
no fol fine le o ngato lo matua le o ngato. Pui pui ele ala eri mongi di si fai koa. Ai av ka vales ka mole ala o sola man malo. Ala matua I ma li la ya ono tawa lunga tuaila I lea. The trade war begins because of President Donald Trump's stupidity and his behavior with increasing taxes and tariffs on imports and exports. Period. Ola sila sila yai yale tunu malalalangi. Ile meole a suffer. People will suffer immensely. Donald Trump is not taking responsibility seriously as a president of the United States. And all of you that voted for him, you deserve what you got right now. Ai talo fai tangata sala to le langolangoina. Wa safa atoa to I lava le tano. Le o toi mi milo mo I lava tangata le Republicans. Toi whaasanga tau masaba vali masolo te te. I say, President Donald Trump has given the authority to Elon Musk to fire tens and tens of thousands of workers, state workers, and even the federal government. Na, yo tau man mulamba le yai mena, le tau te nofo na. A lo faso atu ele ata wa savea I atu to. Mea o lo tutupu mai te tau no to nofo te iai. O le mea lai tau no whai le teimi nei, we have found a way to push back. And that way is unity in terms of trade war. Niwa. Tutu umalele langi atua. A kangoa ko mai lunga vailai lo sainga. E tu atu e iai le 5% e le leifo saina tu iai lunga le 3.5%. E wha se lau pasene atu e Amerika. Ai punga sainga tu lunga se lau 3.5. Nā me leo o iai. Finau atu ma Peretania ma Europa. Mātou te le toi lau I nātu ma whaatau I nātu mātou tābale. Po mātou spare parts. Mai Peretania ma le Unia Europa. Mo Amerika. It is dangerous. But it is inevitable. It will happen. And it will affect and has a negative impact on Samoa's economy and the Pacific region overall. Lo fa mai le tua vai lo tusa sa tantu mria malolongo le fiafi saunga le mulunga le ala tele. Ya fa pena fo una manwia tau mafutanga matalinga sua. O singa tau langa pa malo longo le nei fiafi sama fa mangalo se leo le atau se ver toi fa foi mai upu le atau ia te ai alo fangia le tua tato feilo ai malo lo maluia to fa ma ta oto fa tasi male tua le fa I fa nunga leile aso tau feilo ile tau le fa ile tau lunga o nga Gagaifo Faiva mo Samoa ile aso tau le atou se vea le lua ili ile nei ya tatou feilua yo le afionga ya teito le afo mai e fa au le umlanga male tutua o ia foi o le ave pasi o le pasi moe male va a moe o le afia finei via tele le tunu alofa tele mo oe e mai se te mam tina matua o le tatou tunu via tele lau fa sausanga le nei po soifua